Dobrodošli na kanal. Prijavite se, klik na subscribe. Miki Đuričić i Vladimir Tomović imali su žestoki fizički obračun u Zadruzi, nakon kog je Miki diskvalifikovan. Sada je naime izvor blizak Tomoviću ispričao da su Vladimir i verenica Mikija Đuričića navodno u prošlosti bili u seks kombinaciji, a pojedine detalje njihovog odnosa pčelar iz Skupinova je navodno saznao neposredno pre nego što je ušao u zadrugu. Pred ulazak u Zadrugu 4 ispričala mu je da poznaje Tomovića i da se dopisivala sa njim, ali mu nije rekla da su nekoliko puta bili intimni. Nadala se da to Miki nikada neće saznati, jer je znala da je njegova narav eksplozivna i da može u trenutku da pobesni i uradi ono što ne treba. Upravo se to i dogodilo, a neposredno pred incident imanjem u Šimonovcima se pronela priča da je Vladimir bio u seks kombinaciji sa Mikijevom verenicom. U trenutku je to stiglo i do Mikija. Bes ga je brzo savladao i nije mu trebao veći povod da nasrne na Vladimira, kaže izvor.